aha Ghana de Shmaima ya mamu nyina chi anopa ye Branson se de Ghana today dwumedie ne bramu sade ye ne fidwada ebesi efiada na wochi mu etwamu de a na ese na wochi fufa ye ba besi mu bibi bo bronya na ese eno a ene ye ba be chance no na Sompa kase bodi egina mu tendendendendendendenden aye de ebe mamu empo ebra bronya no ekoso nyina no announcement nyina nso egina mu dendendendendenden na sabre ya yatena se de na de obokrata hodo abadwan so no ene trending stories ni bibi e fa Ghana ho bia no ene ebe pensem ama hunu de ekoso wuni Akosua Aboagye betimi afem Akosua nhira anade nyame ye hira no ena afenso mesanso ewo me adult children ewo ha Oheneyere Obrempong ha ena Obrempong na nanso so ewo ha eti atransie de efri sabre ya kwa kopim se no nso bepa ho sema aduanan enum no ye the stories ne be mamo baako pensem mu kama na no nso pa ho sema aduanan enum ye 7:45 ne be phone lines no na mo de madwenkyere aba after that in LPM se announcement na nyina nso na akoye nti we de menko na me adult children menko ma makwa ababejafo me ma makwa abo ya de nyame ahira no de nyame ahira atafunti sano bam say you bebre de bi emfa so wasi onyame nsam hira na mo nipa ye odefo na obredwuma nso enka ho onyankopon ka kire Abraham se de obechira wo no mehira wo ena de obedome wo no me so medome no enti no se obechira Abraham no nso aye nhira obedome no se so no ade no me no na eba na nso anu ahira wa yem wanyina se bi akan mu nyina ma ye nhira ena Abraham so ye yenso ye Abraham asefo ye descendants of Abraham yeso ye nyina no odigidie ne di nyame achi ena yenso ye digidie di nyame achi nti ye nyina ye descendant of Abraham to da ye bompa ye Abraham nyankopon mo sa Israel nyankopon eti ye kan ne ye kan susu se se wo hira wo Obrempong nyame hira wo wo dome na nyame dome eti ne ni kwansa wo ma wo tamfo hu hia wo no edi kwansa wo ma wo tamfo wo tamfo ye God's business okay wo tamfo ye God's business I don't know kind Exodus 14:14 sa e me zirim fo amu ne amu biem ai do dem won koma nim that to be any get distracted by enemies no we can we kwakaya ya maya dwene call there be watamfo ya nyame business okay one responsibility ni obedience trust and obey jinyame di na bu no na di ne mransam so omo tan wo de ye nyankopon business ba ye na get distracted and na ai mate so di me konkonsa obe wo de me de be ye no na what shift your mind the free assignment na ode ama wo no who say Aboagye assignment nyame de ama wo no na wo shift your mind focus ni nyina free na so wo be ko ya divert obi a wo komrika wo park so no wo komrika no spectators no omo kasa wo pe o masem no wonyai na wo komirika na na wajase obi edi na tanu abegina hwan na di matam no ai hwan na kaseti ya me no dabi wo ye na wo ko nimirika ebi buli no ebi bo na baso but still na we stay focused players na football players na black no ya na manfo racism tia wo mo no wo say born e koso no mo tutu kwadu ni afa no afa no wadi obi o wa or react to racism na ne bu ofu na referee man card but obi so meaning player bi o mo to ayin kwadu no atam no wadi wadi da o ya no ayin wadi enti focus no asam na wo ko kire se referee ne se ma focus o mra park no yellow card it is a what to say o mo team audience no o mo ye the spectators no o mo ye race na wanu nti obu ofu o mo pese obufu because obufu a e be ma ko weja ball no bo ana wo de obufu kra be bo bi ana ya ma red card me ma wo ma me red card wa brabo mu hwie Obrempong me ma wo ma ye ma me red card e wa brabom me focus me come anim ten me nia ba bna route na wase yekoyanim toten the onu gira baby de my enemies are God's business enyankopon na no wo mo handle de obeshidam ne nyame beshidam de obedumi ne nyame bedumi simple cry eti me de ne say trust and obey meji nyame edi na me ne be nante yi onu abe handle me enemies ama me na mo say me ne nyame my ndi ne mransam so na be matamfo nyame eti na say wo the people of Israel da bia no
ebre bi o matamfo benya wo no ye bre o ma ye disobedient ebre bi na o matamfo nya wo but o mo ne nyame nam yi a o matamfo nya wo da eti se wo ne nyame nam yi a watamfo nya wo da de be mo watamfo nya wo ene se wo be free nyame nhyehyeye so no akwakofo wo sefo no nhyehyeye so ne ye ne wo nya wo eti fanyame akwanso ne stay focus business no ode ama wo no ma woni nko ho na eye don't get distracted baby to say ayi obi gossip anaso obi slander na we nyema nketenkete se nyankopon wa adom se ye emotional beings eti ne mabi so wa wote a obin point me how because we nipa we nipa enti me how eti me show especially nipa bi a wonya ne bone won like eti me shows nipa wa obotire wo honam na what say wa kan wo sem ya bia one shine nti se nyankopon wa dom na sa ebre ewo mu no sa uko find yourself in that situation thrive in the midst of the gossip. Okay, thrive because na osefo no hyehyɛ ne senka wote gossip na no obomobu no e depressed no san ko achi da bi wote yen sa de no kra say obo life sada no kwan be and I say we do favorite food sa de no kra say we do favorite na maso kama e hye nyame no wo say de na o ye no say be moa hye da mu osu no wansu na mo de ne gie bia brew you will cripple the hands of the enemy. Fantastic. Na mo na e de bia na enkrofo ka me wasem sa eti adwuma no kra maggai na me afa kra de me nsi adwuma mu hobiem ene ne me nkasa obi aho bia de ne ye pe wo ano da bia me ma osefo ne ma me red card e wa abrabom me ma wo mfa wano enka me ena me ma wo mfa wano mmia me de makokoduro ene nyame adom be tia wutiri so. Fantastic. I will crush the head of the serpent. Eti yenya kokoduro na yemfa nkoten se ade ketua bi na yabemu obuo nti obrembo we say osi wontie Sompa na obetie he na tisiru pa say Wednesday class ne ba Wednesday class say and now when you we say who go fan we he ba ko te kire ho enya say what the other my ana se ukwada de be ba we dey so we dey ye ukwada o kria te me he no ebi aso we ya fa no kwai ma me na come back and no buy say the vim no di wura no na wo fa de de nyame de board o ama say me akasa ma yeso plan say me di kwaku Ema mi Akosua go Aboagye say ene ma bi ono obi kan ma ne mu wa be da bi e ma ne mu wa be se wasa pusu ho na wo de nsem na gu nchen na wo focus on wan kasa na de obotaye na wan kasa life na watimi reach o destination successfully and gloriously all kasa na wo ye adwuma no obreko wan kasa o de ka me ho nsensem e de bagidi na ye bo udin no na obi a woni mu kura no oba be pe why free market obreko da bokrata be de go ni man Ghanaian times say na watam setam sensem no sanya se beto apa na chronicle say won twen ma ne nko ono so chronicle no mako na Ghanaian times say na page 2 ho no e no mo call stories ye ya hwehwe bi ma me ni pabonefo no ya no mo stories ta na press for ansem bi wa pori an ya na obi wa ho he say drug addict bi wo hwe ne obi no akọ wi ade okay court national service authority dey wa ha okay press for num bi ya interdict so page 3 he ya no abrewati ade na da wani daily guidance so de ne dia ba and afa the new crusade guide obokrata no so no aba be top no so a ye de mu nsem na de na wo bisa no and ababa wa bia de social media trending na yin de ba ono so wa wo mienu ba ko kitana ba ko hyenachi okosalo akowoshiniti headers ase wontimi nwohima no ekwo wi akira ne sika pewa ababa wa yakofa go ne paper bag bi ekitani mu ya ne ba hyenachi ya ne baba ko nso kitana ya so ne nseko yes kan wa wi sika no na sika no na dos na wo mabuka ne 100 cedis notes ne bi e no ye yenti no adan ye komode no na maami si na komode wanti sika bebrebe wanti nkame o ka kire me se komode wa enka me ma obi nkoto aduane ni me ma police for abecho na meja wa e bia oba na ohye wachini ni afra na okita woni nti anya sanka me ma police for abefa ena obu nkoto dwe na osi misika ma wode ma na oso mpie nko are wosem ahomachin be se 3:30 when I jana me hwehwehwe sha no ni about sending stories in fact na me ra we be di bro nyanti na Sompa ache de aba no we de nya nduru ho so no ye di bro and apart from cry so next week no Sompa nkasa ye tiefo ye be che wo made wo mafo ada wurumanti wo mama ye fortune rice o mama ye frito o mama ye jama washing powder o mama ye soap eti nyame ya adomu a ye tiefo mu tie ye free fammo wo mu enim wo mu dada no
omo station ni timite ko eso na wonko na che no no otie men kada menim se timite che no nipa owo duty saa time ne friend DJ she okay DJ she wono ba na nyum obo nyina ye she because it's a wish match na ye buy no a ye roller coaster bebre but ye wonko for consistent. Oh yes e bi cry one want Akosua mu station na tiko mu station mu nya de na omo e fresh so still won nyina fidie ni firi omo nyina nyame yadoma next week ye be reward wo mo ye de will ma father wuruma ye nsa toso no ye be che wo mo ade eno purpose you ayi so mpa chede de ye e de makunafo ne ye wosia na we ene mobrofo ene ye ma wo mo but Sompa 106.5 FM de ye tiefo ankasa ene ye be reward wo mo eyie efa wo ma ye faithful ye ba ye wo ma ta ye chi enti next week no every juada no akosi ya wada ne de ye be cha ye programs ni na so maami bi wo ye kwan yesu e fe no anti me wo ho do ye otonta de no ya enya asem ai da bia na fidie ne da ho saa so ya na ye adwuma wo soro ho ya ye de be kwa akoma no oro de me se won twen ya ya ba ka cha anti Akosua go sa me chia no ka cha ohene no obo impon sa me chia wo and I'm see ya Joshua mu mame ya de wo mu ne wanwa ya de bebre ai ya ma ne nantema da bia ma nantema da ye tiefo bia ye ma mo nantema o kantamanto ya ye be ko de akwakomo fantastic na no e ko kantamanto se wo kai Sompa obi mo ya ye de be ko kafiafobia ai amema Jeremiah madam so man na minim baby ko ai dan so man ai omo de no wo pii ne ye be fa strategy bi e kwa bia so moto kra ye be so man ye de abrew said ye be ya if is Accra ha no un say traffic ade bi wa wodi mu obi na aka so wonfa camera wa mfa ma no kra nkan if is was akra sabonika e na edru next week say ye wura bronya na wo chimu no traffic na nya sam ke 20 moto kra ba bia wo bia ajani mo wa fanko bare ai ye de be kwa koma na pause wo St John's ye de be kwa koma no ai do the do ai ana ai Sompa Akosua de be ma moto ai man na Sarah nso Akosua ai ye ni mo mu nyina ma kone nso wo Taifa mo ama kone ai wono so Taifa ai ana ai pay ya no nso wo do me he ya we fear no tie the message pa na taxi driver bi say ye boa ba ku bi before ye boa me bompa say na ye bie lines na obetimi abam omo frɛ pa no account no me ka chen say bro nya me che na de pe say de the taxi no or the ato Sompa enti obi abetre mu no aka che na wo kwafo fi no kwato Sompa ye go nkrofo bi o ma fa to mo ho so no mo bo Sompa no ho dawuru nyame de ato makoma mo ha chokwan so ha shop bi ho mo bie ni pu ha etera bia unu na station na teko eso na che no eye pu ha mami abrantie bi wo sunyan na wono no eye normally se wo befa sunyan Sompa na ye news le mom ti say ya tena sese ya ye program ha no Facebook no so ene online no so Techiman for ye won krofio bi a omutie ye papa from Techiman wo mo ne ye bepe omo de ene asoma ye omo ko Techiman ya ne ye de amo no mo ye komo omo amaye ye nye omo di ne no omo number ne to ha na no ye de ama Techiman for no mo de akoma wo mo akodo ya abobo ya driver abrantie bi wo frɛ pa we ya wo me abobo ya driver me o so tie Sompa papa Techiman for ani titru Techiman pa wo mu tie pa no ye nimkrofobia ya mark wo mu din down ye beso na ye de akoma Techiman Sompa na Sompa for omudi no omakɔ Sompa ho akwaje abranti ameka na asem wono wo sunyan fi apre okay na our restaurant bi wo ho uduru ho na se wabie Sompa na baka se studio no wo restaurant e fa 3 seconds kitchen 3 seconds ewo sunyan fi apre okay sunyan fi apre ti se uduru ho na se wabie mu a o me se da no me yonko bi wo Fidelity wo sunyane ene wo call ho no ye video ene wo de Sunday me ntina me tie background no ewo koye mo be bie mu studio foforo wa ha ye Sompa Accra next Sompa Accra next ewo sunyane fi 3 seconds kitchen dako na bo ma me amane ya de amane sada ye be ye das it next week dey fi adwada kosi ya wada de ye ne wo mo a ye tiefo na mo tie na mo doye no etikoso atie na wonso afa na waba on board ebusa 1 or 2 question at me ya no obobia presenters ba ko mienu bi ye programs utimi bobo din a ene ne eno ano
no yankasa ye de bebro baby awo bia yankasa ye be fato ye ho so me ama fato me ho so me make sure say me ma won fa car emma ha na enkote ade na ye de ma no say wo beti akra say wo free ahakura bedru ha obetimi aboka bi abe 100 cities ntina ade na ye de ma won fa so be ne wo de koto wa de mo etie de motokura no a na ye de asoma no na wo de abro delivery guy na wo de abro oba Sompa na wo video na wo twa picture na wo de abe na ma ade na wonyae no emu aye du dan say wo be fa ka di traffic so saa say me free kantamanto na ma bado me market ma boka adabi ye be ye ho adwuma kama fisi ye domo ma na buru so ntia de mo se sa Sompa ye ba ye on and off nyina chi mokura ye mu from March eti moya de dodo ye ne so eti obinpo ye hyase me enkwai ma me ne memfa chronicle hyase ye wa ha na chronicle na me hyase ye wa ha no e na wode aba wo se wo mo aye survey bi MPP for one more presidential primaries na wo mo bekọ no afra edi animu ye ne bosumi edi kan ne da etwato 31st madam me 31st January 2026 no wo mo se survey na woni aye no Dr. Alhaji Mahamudu Baumia wa tie di kan atitim say you know as watwe mirika nkoa na wodi no okro na chronicle say ya yankenkan Psalm 71 verse number 14 no BITMISE wa ha die wode beto so ama yen na yakenkan na Western Regional House of Chiefs wa mo say wa mo pe total ban yamfa tabono ntoso sa raba no a ye di free Ghana ha kwa ama no ne no ehun hia say ye be ya ne sa nti we kura de be ya nka yemfa tabono kase pa emfa ntoso enti nana kwabinankati aye otoso num one president e de ma Western Regional House of Chiefs no wono en weda benkum hayi na da be de akire nana kwasi agiman wono nso wogina ne nche ne wote ne nche ne wo hwe ne ne obi akiki esi ne ni asasa en wono kasa microphone si so den ya obi a ka bie sa ewo eho eno chronicle enso ede aba na wodi aba wa ha page 2 ha eno wa kire say at long last the battery has ended when your battery no a 6 March the battery no mo kan kwa me nkroma kan ni bia me ka battle entokwa no na me kan na battery no na wodi aba ha say die boko asumdue fine ya ye pe no opem so da woromenti yansaka na nyame kropo no a wodi nyansa no wodi adom no e na wodi ne nyansa no e de atena asam no so aka ne benkum nifa ama se die asumdie fine aba ya no page 2 wodi aba wa ha se pandai ensam no eno so eno Supreme Court kwa asetena wo se he abato komisa wo hweye na saa 30 no a ye di bronya no a wo se wo kwa akoye rerun no wo hwe no wankwa akoye rerun bia till say Supreme Court betena asem ne so anum ho krampo no appeal court krampo sante asem ne so a wono kran kan wieye wo ka wiye pe Supreme Court nso de stamp box so say ban eno nti wo mo hwe e no mankwa akoye rerun bia eno ho nsem e wo ahase na samfo adwempo ya wode aba e wo chronicle mu e na wo busa asembusa akua ti hai why religious harmony is a national security issue wo ka asem kase wa ha se empeni se nsutafo de me ya na yen ete mampo ne asom adwoye se wono mu a esom fekuo na wo Ghana ha no ne enti a wo motena somdwe mu a eye wo man bambosem waka wonsem wa ha san se esom we ni esom we yi ko a sane ya na no boko de esi ya na ye kasafekuo mienu mamprosifo ne kusasifo nanso yesoa wo man yakuturumente ene de akwa kogu boko ni nyina yo man no bambo asem no eho abia na no nti no wo kan de abesi so a kire se Ghana ha se bia osum we mempese me gba so de bidin lemom wo mo asum nyame wo no mo a muslimifo wo mo te asumdue mu a eno nam so ma wo man no ye bambo krampo ne ye boko sanse ye bom pai pade am wo man no bambofo na nkasa na ayekọ no wo mu nyina so wo som fekuo ni nyina bi mu a wo mu nyina no wo mbenya asumdue e de aye adwuma de abo man ne ho bra ukopie mu wo Middle East ho no ene ne mpotam ho a wo mo tete ho enso still asumdue a de asumdue ebi ba de nyina ne se esom wo ho no wo mo te ado ahoma so a enya sim kuma eno ena chronicle ese yenhwe na yensua se ne ono nso hwe Kristo esua no na page 2 any page 3 ho no one spread ne kama was say I will win hands down Brian Champion e kan say was one Brian Champion so one fa ho se
amanfo se survey de nipa me anu me ansa bi na akobu se o ma dwenkyere na wo de agina susu dia so aba ba kyerɛ sɛ we nipa ni bi se nye nipa ni nyina na nipa be 23,000 ne 25,000 akiri ho na ekwa akoto aba na akobu se nipa 2,000 asɛm a na emu 2,000 ekra no emu be se 500 se won beto ama nipa so masi na emu 200 so won beto ama obenten na we eno na de abegina se ho na be wini Dr. Brian Champon say wono no akukuduro ya wowo ewo nanu ne yesi ye bi abakosem ene wono an preparation a waye ene clear readings of the moment we are in sane ye womu yi ebra ye womu prempren mu sane ye tie no ene wakeka hunu anu hunu so manfo na na se wo mbra san se nipa mienu bi a womu di animu na anu ansa na wo bai wo mo aye ka na hu nyina fi won na eba befa ka no na wo de akwa washing bay na akwa horo ne kama na fi odisi kwan so na wo miemia bo santa boat ni nyina mu na ezo so no wa clean mu na eba uti vum na wakwaji nkonim no e de abre NPP fo we ye Dr. Brian ya Champon abetisi mra se dwani na no disem no na mede the daily guide obokrata no na eto so na wo hwe kratafa ye no to so miensa abotso komisa eda ha se no na se mamia wo no edi animu mensa Janet wono so edin da ha se no na nyina da ene se Supreme Court na eka cha ne se mami jemensa won hwe na eye Tamale High Court wonom atemua ensem bia wode eba ye se ye Ramatu nyindam wone eye ne fene ya wono so gina NDC amanyoko ni mu edin mu April 2024 na hyebedwa akonwa ya wono so de court no wabua se won hwe nto abafofo ma ena se eduasa no na wo ma wo mu se wo mu hodu won ansa nyesa anhwa na edidi ayom ne nyina ne se edom kuma no kire se wo mu eyade wo manim atwetwi fom na se tumi kura wa de o tumi ne se wo wo kawade afo wa betiti no wo mu ntena se ema we se no so ensa meto so bie mu ntena wo makọ Supreme Court ama ye ka se no Supreme Court de aba se abato commission won hwe na won twentwen ne na se mo fa abato no enhye se de Tamale High Court ehye wonom no na wo hwe kratafa ye to so miensa wona na eyade a Dr. Mahmoud Bawumia kane mampanya be de cheye osakita Frank Emu edema MP prosoko kokwa amanyoko wa afi atwemo no na chesa abato ni mo no yewra Kennedy akompre kwa Japan ase Central kane mrahye bedwani no wono so mfonyi bia ha senom ena wo che se hwehwemu bia ba ne kire se yewra Bawumia ye kase 67.8% ena sese wahuradi animu anke ne ya no ye to aba denke obenya no ye no ho enseme wa se yewra Kenso che se 21.3% ena nka obenya na Obrempong de nke aboso da dantimi wremu pii yewra IGP Christian Teteyohonu wona ena ama ne homne so ne fonyi bia ha senom ya wo che se police for best enum ya social media waje akanta so ya wo ye wonne ma ene odwumedie wo so no wa interdict wo no mu a ene so ho nsem kratafa ye to so nsia no ede ho ama ne bo aba ha senom na kratafa to so miensa na no na na adodankwa ekufuando edupremai kane mampanyini fonyi da ha senom Asamo kanese na dismisses of foreign artist intervention claims na ese na nsanyada na Herald Obokrata ne de batudwa ya watch se na adodankwa ekufuado wakọ yewura Bawumia ana mo fancheme mampanyi ya wote adwa so yewura Mahama enchen se wo kwa akosere de ama ono akasa ne de hye ken oforiata ya no ye foto samsoafo wo maimu ene ye kasa no ene ya watopia afajan omusi wo kwa akogya ya sade na so ebinum ese ebi antansa ye de abone secretary shepro ye dream die ho nsem ya oba be yi anu ntie no wadwane no wo mu kire se na nado akọ yewura mampanyi ho akosere ne sada wo mankebe ya wedie wonye ne bokọ asem ne no na office ya chese na nado akọ akufu adon so na tena ye no mudi abase sansem no eye hrodohro adansem no kreboboboa ba ko se krampo nimte no se wotia no wabunua de egu wasom de afa ho na kratafa edikan ewo eye Obokrata em no so na Germany aban no ene Ghana aban atokese emia won tampimu se be ya yonkofa be se mfinhie duonum 50 years ni etimi atena won tem ewo bokọ kwan so asomdwe kwan so empuntuo kwan so no wahye mo kena ya wose ba beboa se be ya o my Ghana ye ne Germany man no so no ya yonkofa no emu ebetimi ayireyire kete
bebre na ene abefo kwan so yade a ya sabia dodo na so no asomu bi na ese wo koye health insurance a nyese bia ukita sika nkwa ne mom mobile money ni ade no wo so mo ehye mo connect no dosh health insurance wonom so ene MTN mobile money for akọ kaseto ya ne nyina ho ensem no so wa ha se nom enche na me di besie no kane buffer stock boss na wono so de animo Hanan Abdul Wahab wono se kase no Supreme Court ahye ne se wonhwe na dance for ya asemu a abafa ne ho no obetimi de omo abama o mabeka biama no wama no saa akwanya no Akosua se wanfonyi da ha se nom the leader de lumba ne ho kene ya wodikan the legal wife ono so enfonyi da ha se no papa shi na kasa wa ha se wa kirem adekodi nti a wono papa shi afei dade lumba ne yire dofo Akosua se wa ene ni petitirufo bi na wo hwe ne mu kwan se na yiyu a course na wo twetwe mu no na wieye no mbeba wo mantimi ama ne nkyeremu no wo de abaha se no mu a ho nsem nyina da obokrata ya wato de se daily guide ono so di mu ama ne bo aba ene ya maminto so na memfa daily graphic do obokrata no emra na otumfo settles boko dispute na says Azoka is rightful chief. It was Sisudua ama story Kester Abraham Crunchy at Trophy Jubilee House at the Akoto Daily Graphic double krata no nim na sama wode aba ene se mpanifontia siepa se asantini otumfo se tutu otoso mienu wa presenting the findings and hwehwemu ye de fa boko mediation ho no wode akoma mampanye His Excellency John Dramani Mahama na wode nyina fa Jubilee House na wode kopie mu no se de Ohene poporo ye Zugram Asigri Abugrago Azoka ono ena undisputed boko naba na paramount chief of the Kusasi traditional area echinye bia eniho na report na sensem wa watintim wo de koye no eno se esese nyina yeti ase se ye wonhihye bia de egu akwamu a ye fra ne constitutional framework eno fa ho se obia peja obia de atwuma se de be ya sumdwe mapanso ebekoso etie ne se wo chance ha wo de o mampani His Excellency John Dramani Mahama ba mampani abedi echi Professor Nana Jane Opoku Agyeman da ha ena no achi no nso wo soafo a wono nso ena ehye omayimu nsam so Muntaka Muhammad Mubarak ono nso da na asantehene wotumfo setutu otosom yenu nso edam finfin ha na eno achi na asem ba ko a Daily Graphic ebo hu dawudo no me nyina fa Supreme Court gina ye bia wasi wa hye electoral commission so one suspend panda election rerun no wo mo de botene kase bi atoso na ne nyina fa se yenim se wo mo de tudwa se yenko na yenko ye rerun ewo ho na sa rerun no ena mpedifo echiremu se enam hyehyeye a wo mo ewo no se Supreme Court no ede nine esi from 200 na esi from prekope na wasi sudia elabajafo a wo so ehye omayi kan adwumadi so ECG the Electricity Company of Ghana miwura bi da ha o no ofra me Valentines abra hu na ye ECG ECG panyini wo dada no mu PRO wa Ashanti region that's abra na me wo Hello FM Kumase that was 2000 and into share me be o say my Valentine eti e che na me te say de na ba akra ha eti si am hu na che papa no me hu say ni nam say my Valentine say ECG kra e de na o ye wo minimum po e no na e kasa wa hai na me hu ni me nko page 26 na so mo kan say holidays o mo say ye benya kanea oh okay ye benya kanea agye ni papa e de ho hia ye benya kanea agye ni papa ntimo obi ani awreho kanea no so de ye pepa papa nti wo monye ne sama yes Owura William Boating say o ye Director of Communications e wo ECG oh okay number sha wo ye behwehwe no woni post no wakai bi nti Owura William Boating ye chiawo Director of Communications e wo ECG was the Electricity Company of Ghana wo mo hye ye bose kwa bia so bronyei July season ni ye bagye nipa na yawe nkokɔ na yakwa asɔre na wo mu ntwintwa ya nam okay nye tabre na nkrofo relax wo fi apese bia wo hye Sompa TV na wotie Sompa kase ba e hwamo no yes a light off oh the be almost a light no Owura William Boating hye yebo Director of Communications and why consistent or error bia wo
NDC MPPO so no nya odini huni fa ne ho wura saa de ne nti aboa ama sese nyame ahira na ode na beye director of no odini huni morally nso won obi wo ha oye panyini a woni ne huni ode ne ma bi frafra etimi enye me nwanwa se wodu level a woduru no wodini huni ewo because now we are very handsome omo handsome omo half caste no ne ho sepa we kura wanyini we kura wanyini no because abre na no ye young we kura no wanyini no but odini huni morally na ade ba ko a meka ya na nkrofo bebre nim say won say bible say adultery e ma be ma reduce to a loaf of bread say na bible na odi pan osin mo hwehwe sa verse na mame na me fanyina so nkasa etimi ma wodane ayi pan osini menya ayi na loaf of bread me pe we wan hwa na a man is reduced a man is reduced sometimes bible no a man is reduced to a loaf of bread. Yes, Proverbs 6:26. Obrempong, Oheneyere nhwehwe no won kan mame. Na memfa ensi asem so abetwam idie. Yemfa ka futu yemfa futu. Na koye wukrada na de se. Kakra bia. I just say Proverbs say. Proverbs chapter 6 verse 26. Verse number 26 no. Me kan twi no wa ha. Mame kan brofo no wa ha. 26 or say, for by means of a harlot, a man is reduced to a crust of bread, and an adulteress will prey upon his precious life. I say, na esa Obaagye manfo nti. Waje obema panu sini. Na obiri de waje no ne nkwa ne bo na waje ne nkwa a ne bo ye den no. Obrempong eye ne nkrofo dwin se na de aye we ma bia wo ga farm o sa wo garden na asa abaye normal ya fa ne se adwamamo abaye normal adwamamo nye normal o see the marriage bed shouldn't be defiled na odwamamo ni no nyankopon so no abebu naten onu nyame no onu abebu onu nyame say me I will judge nipa no yesa adultery no enti say Proverbs chapter 6 verse 26 says bema adultery reduce ma timis utimi ye panu sini reduce to panu sini sometimes it can level and ka ubedru no nanka wo soro pa but ebia babia wo nti wo ye comfortable nti unim se nkeye enka adultery ni man ka be ko higher than that anya babia ojina ne ojina ehiriwu sika ni ade be ye dwapade na ade gba etimi ma wo yare devil ninya access to your finances enti dinokura wo so waware okay the marriage bed shouldn't be defiled dinhuni fornication or adultery ni nyina anye because onim Obrempong oba baako sa wo see wo ni oba baako betena na wo bedini ni enye dwuma da famu I'm telling you oba baako sa wo see wo ne betena na wo bedini ni sa bema sa bible say wo ye husbandry wo ben na chano no enye dwuma ketwa eti nyame pese wo be take the focus from A dia ko bi so na nkwa wo se responsibility no me pese baako no because nyame nim say oba baako kra no wo ye dwuma kese oye o evolve o dane na do pese do eti na wo eni tie sese wo de ma no mfa ma no na de kwa bonten sika sese wo de ma no mfa ma na wo de kwa bonten ebre sese wo nyama no wo nyama na wo de kwa bonten enkoda wo fie na wo nenam enye se bia adwuma ho na se mo be ya fa ho di da bi onya mfa ho ni betu ya osoka da bi eti ebe sese yenni no kura waware odi no kura waware se nyame wo hyirawo so wodi no kura e waware ase na oba no na mitimi gye ede ye erade hyira me kunu oyire obie na no bia na oto nhyira so erade hyira me kunu be me de manhia na wo kai obi a na nani ne tim ye ne de
na nkola so bom paye ma na nkola insu so e so ni gia be fie ho ra me papa ma ne nya sika bebre ne kwa because ma me papa e ba na emo ne anwanie ene ye ni titi ya won fansa pan me bi na wo boa che se wo fie no ne nkola di agro ne ma me nkola no so de omu hu no e no mo de bobra mu hu se de papa isi treat wo be no mani age ba obayi ti wo da bia no okai wa no osu awrade hu me mobo awrade mi kunu awrade mi kunu hamme me ninje ade chene ya yesi wo ne we foforo nam ha ade chene si we foforo ha e kom de no na de sika no me se embebi Oheneyere oba bi frame sante akose kom de me me kom madwuma na me ye no sika no sua me kunu nhweme me kunu nhweme ba me gidi se opeso ye sana me bo adwaman but me nye da me ho kyere me sta Akosua me ho kyere me but me gidi se dia wo di mani nyina na se me kwakobo adwaman nanso me nye da because madwuma me ye boso me so 500 ye de ma me 500 Ghana cedis Ghana ha Ghana 500 Ghana cedis me fa ka me nkom na sika nyina ansa ene wa fo ba foforo no ne nam o se kom timi ma o se ma bobosia twa me ho hia na mako eya na mema ne bi wo ho mo nim sa wo yiri su na ne ni so pilo ana wo sum yeso ana sa wo mpa so na be ma no sa abeda so ye no mema ena so oba su brebia ensuo ene enetie benya contact bia no eye duabo kese ye onapam enti sa wo mo oba ni so fom na se bia wonti wo ho adwendwen ti na eba ne sa edane no me de ma ba wo mo hudua se bia ensu asemesi ana se obenti ana nyame ntua wo kana so ni so keke ya aso fom dotie mu nti no wo ba mu sa akwakonya sunsu aso bone wo so no obi baba obi nia ba efo bia so wo baba be wo ba nti wo baba obi ya na se yetu se ne kunu treat no so wo ye ba ma busa ho se o baba no se ne kunu treat ni se de wo si treat wo ma me e be ye wo de e se obusa ho sa question no ansa na obedi anya ai wo de be ma busa ho se o ba gan na wo pena sem no se de wo si treat ne ma me no se de wo si treat wo yire no se da chi bi wo ware na se ne kunu treat ni the same way na be da woni mo ti e be ye wo de me wa fa ase adwa urut kra ye me wa fa ase kra no so obi ya ne sa anhwe asa ni pa kra anhwe yi a na se de wo si titi wo yire no enti sa wo bagan wo fie na pena love na so o yire no so yo bi baba o yire no so yo bi baba o yo bi nua ba o enti se de wo si treat ni fie ho me se wo ba bi o se ni krutimi di na tam hashwes di na tam de na sinyina di na tam de na busuafo nyina che se ba mu kurase ni pa ana no oya na wo ba ma wa no oya kurase ni na de kamfo ho se wa no oya ti me di na yina tam wo nkoda na nim na ebi ko akwale wo fie ho anim di oba na tem oba ne tuwa no osu saa ma me sa ni ba ma wo makom de wo yire na wonye sigese bia wo chi bi ni ho na wo ti wo yire ho chire no kom de no na watam de akwakom oba foforo ba ma wo di wo yire tam e wo manim di oba na tem nkola anim ko wo side chick wo di wo yire tam you are curse no me kese pa you are curse ba ma wo ba wo yire trimodin bo hobi wo ba wo yire trimodin ma me sanse su bi wo pese wo ba no ho chire no to the level say e ma no ko bo adwaman e ma oba no timi ko fa ba ma foforo because ne ho chire no onyame o betua wo ka amen no me na di wachi no e kwanya wo foso etreat oba no sa wan hwe yi a e de ohaw ne abinidie ene bebre wonti ye besre pa ya hoyie obi baba no wasa ye nyame ba that girl is a daughter of God nyame nani kuma ho pa oba wa ma wo na wo treat ni seye esa wo ya hoyie enti sa edi ene be wonti ye nya hoyie verse na media ma wo no Oheneyere verse ni so biem ne ye nto aso Proverbs 6:26 mama no so de client ko bi aba ha o mo se wo mo se mama no so bi su pa wo mo yire no munti
oh yen can say we ne na ma de na aba na say o say corner buy no I say o say ase ndia bia ne ye ka gu mema no so be ka bi ma mema oh ye ka bi ma mema ne da ase energy na de kama mema so energy na de kama mema ne bi wo ba cha who read the bible a what is say nyankopon abo be ma say widow wa bidinda da bi o kan widows obusa ho sa question ne da edi enti na ya won kan say be ma ni rewuo na da bia o kan say wo ye eja esan ye kunu e de ma oba ni kuna wu what is say ebo be ma bi e wo bible mu say nyankopon ka be ma bi ya ni rewuo ho asem e wo bible mu da a nyankopon say sa be ma no mimi ye kunu ma sa be ma no Debbie, what is what can we do? Debbie, any widow no can. But she said, that's a mommy as a status school, no cacra. I didn't say Debbie or can the fatherless. Because when him say, my mre, as a body of money now, I will be to me carrying in Sambo Somencono. Ninsa yon. Obi to me bunin Sabusumi Bia Mujatuno. Busumi Bia. The way you miss share man and Tessa Mema, but I'm sorry, I know. Ni homo senior me when you be oba okutano fo. Baby, what me betty, what me akwadati me done yam 9 months. Now I hospital abani nema me ye akwadano. Ye human being. Life, it comes out of a woman. And ye a man mema ye pe. Mama, just say man say what a man mema ye what men can do. And Mommy, a friend is 1 Peter 3:7. Was it likewise, husbands? Live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessel. We point to na mepe. One kasa be mama a weaker vessel. Yemre. Ewa abrabom ni asetena man kasenti no say e mema ne yentena wonim de kwan so eni nyansa kwan so mema ne say mo den money want na nimdie mu saara se oyire ne ade a ne ho nye den na muni wonni se won so ne moye enkwa dom no adedifuo bi wie Oheneyere obo ma ye la ti bi mema ne be kamo de ya mo nka bi ya be se mema ne ko ye nim se ye de bankuta bo ye pa mati asem ye nim se mani bi so e de o ma no bomo ye nim se mani bi nye ye nim se mani bi de o mo ho kame mu ye nim se mani bi no aduane mo mu kru ne mu ni ye nim se mani bi ano oya ye nim se mani bi gu o mu kru no mu ase e wa bonte ni nyina anye but ene de ne ye tu mema no entina ye mema na fu until next time man beji wo body why we dey mama mi Ghanaian time emu nsem ne bebre no a na ye ne abobo so de danti mi nkom na ayi say National Service Authority na anu wo mo say wo mo a aya service ni bia wie na bi kura wo mo ni service no mo ye de obi abehyehyem na nsamanfo no agik akatua afei ayesi afia mu no ena ko ba aye say ye de nkodaa babies ebi kura na 1 day bi 1 month bi ne wabro so kura nyi kura na 1 year ne adum di akwahye akatua ngomam ne wo matua say yes another ensamanfo foforo asan ba bio 8105 Ghanaian times de aba e wo page 2 say 8105 ensamanfo free ensamampom aba big gina National Service payroll so asan ba jake 20 mami route the last do ni mfo ni na da hai ya asam no ntimi say abone bo pa Oheneyere fa ba ko bi bre ne ma atiefo bre no matina ne na me the new crusading guide obokrata no na to aso na yewuru akwadwo ponkroma ne abasobode na krata de ne ba ya wo bo na abaso se wabo amasabre ye kasen new classroom blocks or the akwakomo ofo ase bi abato mpesua so for so mo fa hwe na nwomesua ho nsem so no entimi enyina ne na so ewo anantupa so na mame we say na me di to apo French court sentences ex-Dr. Congo and as a DR Congo mpachomo fancheme. French court sentences ex-DR Congo rebel and politician to 30 years in jail. Can it happen in Ghana? Obi ana waye emumuyosem asa bonefo sem aye de na wasa ye manyoni ya na wodimu ewo eye Republic of Congo eye ade aye kase no wo kire se wada kwa kwagina court se bese mfinhie duomnie
wayɛ nneɛma tietie nipa fa ahode ho nsɛm so wayɛ nneɛma amoman no enso adie mienti no wɔdena kɔgyina court mfihia polepole aduasa wɔde ato ne ti so wɔnkɔ na wɔnkɔtwa nya adwumaden enta so ntene wei ene de mede ewie ɛwɔ the new crusading guard obokrata no ntene Ghana ene asɛm sɛ bɛyɛ nhwɛ ne yɛnsu yɛbɛtimi aboa papa Matemida say hello, good morning. Good morning, me pacho friend we say. Pacho your friend Kimbozo. Yo, Ken. Yo, Ken. Pacho mami ntie wadwe nkyere. Yo, me da se mambo apaso na mentia ne adwumapa mabona no point. Namfa koye wentia MPP Terbai. Aisha mabuga buga petiano. Na ma MPP Terbai. Then Ubia ba Mubia ba yesi Dr. Mahmoud Bamia ene dikanu ye MPP Terbai ye ko to abare de. Yen so no an dey or yen so no an etoma because ona ya tono ona ending for the eston inshallah me say de ba akonya no ye beje and do mani age mamempo of two for abaso so atieta mpo yo ene kese se what maka boko no amande asunja bano then me dey stress boko asunja de embra it is got two parties in na kuta tini mampusi omunka tono mumfa de embra yesa maboko de akakire kunya banka onu mboko aka Ghana babi aka business ekoso pa na eboko so aka say a omu ya aduma but ite according to mo bia jane bia easy then omeko mu ho bom no ma jan to kona se ebe because omu sha se fun to kwa nanti wo no ebe bo mo anka ede abo mo Mate beme na me dance me mo before from 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Good morning. Good morning. What are you doing? Sompa Santa Maria. Sompa Santa Maria. Pacho mamintio. Yo, mamija wa TFO. Na ura kwa Japan. Memana Afrika. Na apopre kwa Japan. Oronzo media delegate na mganjira o se yepe party ni guni mjedia yendo abama apopre kwa Japan no medi party neni. Abuja me koma semswa me se ukada fo no ya garage o mu se o mutumi eye o madwuma na me de se ende eye ombem mama no on employment ne so ate ba ne me ka kire association ni banyimbo no se bag not to be wo mu a SFN wo mu yi wo mu free mu abuja are na me kanesa me angata o mu di bi adi me free kaso ame ba na diasa na 11 na pa ho ko ndi mi ticket zen na wiame di mesi wo do ko no be si mo Groenland si Groenland na me cross apan masamba yin odo ko no moto fo emienu etesika ba ko kuta sikan e wo kire e ma o mu twen sika wo so eje me bag mi sika na me brewu nduma me di ko yi ni nyina o mu je ni sika ni me bo ba fu oh edisi ya ma wo mu twi ni se wo mu twi wo madwuma wo mu na bebre na wo ma sebi enye. Hello. Yes, anybody? So me jam. Muda. Yeah, that's it. Ajani mo edu ko nya de bebre o wai. I said the bia wukura ye musa na no pa bia woni ye kona Sompa akra ye that's it. Mami ntie wa dwenkyere. Yo, anopa me saka dia me ntia bia champion. Na mo ka bibi. Na me se da homes what be found to who what are they? Yen fa wo ene mo mo hwehwe. Nti ano pay very good. Munka ano. Ela income na sna chama de kan bodu. The MPP and Kwakwafon Yado Sonego, Branti will be no part in the Munyadin. And I says, Lord, was a branch come or Buffalo Youth Organizer, and Unia Bahagia Safi Mohammed, Human Organizer. Mama one way with a Branton with them, not the strong. No, the American Yan said, Osma Koya Sobe, and I'm say, I go on from what I say, I go on from the India Gunia, giving with the I enjoy Fatanoa. Say, yeah, the man. Bye bye. Medase pa Jenny Mo 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning, Akosua. Good morning, Nanama.
Yes. Dance my phone here, dear. Bro, nye de oniema ne be bro dance my ho why? Mate maminti o. Yo, I don't say the rich because the mentia Dr. Mahmoud Baumia Ghana so na any dance. Na mentia Hadia Safia Muhammad. Na mentia John Blue Papa just to be a son jefa in Chennai. Until by a one then time child. Minia a president Akosua. Oh, your father, would be Ogumla, no Sembla. So, about Kogatwa, said the end is to obey Yatwa on the home. Or no by a president on by Yatwa, when I put the woman in Blanche on Sembla, Uncle Patrovia say, Womufa can Koreata, one is the Anchano, and what do you want? Anna, after my talk with you, Muslim say, your best friend is the important now. What would Nama and Pipino? What would just say of Piano see Baumia? By example, you don't come at help. One person here Baumia say, and then Baumia simply you say, oh, and I'm also. I drink one Yamana, and Piamana also the come on half an hour. And all food yet. And now, and for what the SEO tell you to my own will twin, you know. What want to let people lose the Yamalia? Cannot set it to you for one happens to say. What would just only have to when you see Baumia and your next son of Medan sepa 0260 196064 na 0260 196065. Hello. Mido. Bemena. Mido, what you say? Nyamia dumo. Ay, Akosua. You will gift no. Ya de bema moto de abro why? Mati. Amen. Mate. No grandson maminti o. Sompa Oba Mami Chairman DDB, Honorable Akuban, two are Shama and the Padran Forest Commission, I'm Chairman to Sogari, and that work would make a series. Oba, and someone MPP for looking na aeroporto. It means by a champo agree and Yama, who can pay in one for one, you know, you keep the Brahma Swan, you have bought at the Axamoan Casa. No, Papa, my member, a yoke two for Abaso. And you decline a warrior. Papa, no, when you put on man and see. Only and check. On check, on check. You knew the hour one of one Mabunu in your face for. The number two are what to afford. Nana, Swati, in a mission. Not as if we need to also. Almost and no more two for M2. No, almost in Sia. That you that's like Ghana for. So, and you may have some. Yes, you are ready for. I'm going to person better to Yamasu. Yes, I'm going to tell Yamasu. Now, my Ghana, what one? Young person, you better fit you. And your man penny and the social one of the phone. When you will move the form, you have a better into a to every young years. Mate, Medase, Obiso Mrebi, 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Good morning. Good morning. Me patroni efra say. Didi papa ni fa. Sumpanya so tu. Sumpanya so utum ampa. Kwabena, me enkwai. Yo. Didi kama mintia mane didi ko so batampa. Mintia sumpa fo jina fo mintia. Eda kali jombodo. The doctor na mudo amabera. La denka ho. I say can be delegate jomba do about the January. The party na ko sejo di ani tumi na mai yani sha papa ma me dere kanya na te bibi mo no mana me wa meet you ya na gisha di okada potuma eye me bunde de benye mai de ai ko ya nyemu tunku anom de sene ye jo ma tuno mo tima hwe mo paso de ye juma na enye bone na emu no ni papa akoma so mo di bone ade ya ele taxi bi ni na ma who the taxi then somebody nom na kono mo de bo je na oba tana ka ni ma bi do no atiri we bi no we bi e bi o ni da so ma bi e wi say you for wi
ya to bone for eden ewu ye me ni na ho ye passenger ko le fo okada ene e fe taxi no e no se be bit na bo man no man na da ko le dim leader on mo le bo yan kaka ene kan te kana fo nyina ase so ma ha bi sa benefit mine nemu e papa bon to mo se o me ko ko man mu sa so se Dr. Mahmoud ba me be de na be jo man na da ko ni Menso medanse lines yedi eye adwuma no eye 0260 196064 and 0260 196065 na memfa de waba ahoma no so sabri hello hello me bacha obapa hello good morning. Good morning. Yes. Sompa Kwashima, good morning. Hey, Sompa Kwashima, net say. Yabua, Aye, Yabua. Aye, Kwashima yede ubronya de bebre wo. Why? And your beji wo number no need details na wo ha wo answer Sompa ye ni mu ni na de aba. Okay. Sompa Kwashima ma minti o. Okay, me that's it. Medical abo. Na now drunk of what or certain road map that's all my any boku and some what president mama so by what about to us yeah bump in for me and sending a bomb about no boku for near from we the moon team for no mass in game that boku going into when penny for national yes that second win on Kwakosia near from mass in game that from na into whatever no moon team no or me the moon siano medical and so a tough game so you also president edi we be say any power game will be oh yebua online no online na twetwesi twetwesi oh okay so say you me bonetofa na wie okay me bonetofa so per man penyedi ni afa ko bi say unjuma we bi Ghana the do saying ya o se dia ifo ba be tata untu nka anya bia elonwa so ye manjon o ya manyoni ya man ya wo Donald Trump amambo na so unindimo ye bi eni na so wo so wo bi edi o Ghana na abekeka na se ye ba be tata wa na we di president je se no tata Mate yabua memfa wensi yeda se 0260196064 and 0260196065 ahaya Sompa 106.5 FM Accra mze de no ogina so no kafra hello beba cha yefra wo say we ni aba so mama domi oh so mama domi won so we de wo kra de wo ben ye wo de say me ma wo ba ha na abaji ana what's the problem? Next week as I'm open do me here. Omo watch any day I the bekwa komo mo be ne de eno ansa o manefa ha de case ka bia amfa usika na wa ba beji. So for me do me mami nti o. You are the pay the me say mo de afan koma Dr. Mahmoud Baumia. Onabu me visa wa Kingston Chris Lloyd me che wana pe na me che general secretary JFK. They make an say otu fu akire say you wo man you for consent them no otu ni exito Aboagye ya ba aso man ma de sa na ye nyina ye pe ye nuanom se no maka kodu bia no atibre o omunye ti o yin fofo na na ne bu 20 min cost ho ndu ho no na sa se da ho no ma so many Hello, Mama. Yeah, awesome for Otu. Mama. Otu taxi driver. Mashisha wache papa. Wudi efi na ekoya tambia wudi wutwamu afaha na beje wudi no why because no pe na be omo a Sompa match omo shase efre no to taxi driver number 1 eti wudi me kamianam me taxi driver yes na nse mentene nka
what the worker into the main home and cassette may baby our wafa drew her. Okay, so you are everyone no matter. Yeah, that's it. Matter. I am not sorry. Oh, so what you mean to you? I mean, say MPV not to see who are here, may do so. And I did Jack. Janama MPV will do so. And more beyond for them to move here. One problem no more. More contract, I can steer all party more. More for music and the arm one. More for music arm was and to my more for music arm one. One of them lose it. It's when I say, what the money Akosua producer. No more can say, we can't on the moment. Radio presenters, any musician, actors, and warm 2016. And we do not say, any Mutende or Muslim Poma, and Navia. It's one more Mutija. One is our age, and I can pay to and Mamusia. It's a 5% no dear. Young club, Amodia, Odia. Obama will be a bit so double can be Japan. But you live sicker, you are sick at your center. And you are more money. But you live sicker, you are sick or compromised. You are so bad with the actor. But you live sicker, you are somebody, you are such a letter, more the actor. Anybody say, who the next throw minor for your swap or that woman for it. It's really a party for the PSC on power. We are 38% in the line. Yes, you are taking count. Not so I about 25. Mate, Yabu Amenso Medan say hi Sompa 106.5 FM Accra number no 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yo, me pacho me afa wo sana free here. Good morning. We are Sompa Akosua. Oh, Sompa Akosua. Ah, wo de me de bem moto near the abro. Why? Na nyame hira. Ah, yeah, that's it. Because emuwa aha me de me ka se free Akosua bra dome Watermelon Street Bejia. Wuti enti nko ano kra emu ne betimi ato. Me in and out to cry a sister CDC. Wow, she in and out to cry a sister CDC. Me de bema moto na me de number account no afro no de abro. Why? I tell you, nyame hira mu. Yo, nyame hira unso. So mbaka Akosua me enti o. Mami, when you do why? Enti na tembi a me kan say. Yensuwa ene yensasi a yese no. Yemfa nhye ahemfo nensa. Ne de hye wo munsa. Enni 2 months ni minato ebetwa. Eso maka fiti last year. We can WTO mini classmate e wa abamunti no na mini adamfo wa abamunti no obi entie mo ni otu kwaye ye ndidi ono ana ye omu se hin ni kobi omu ha me ka ma me kobi e ko bi 1 week wo ho enti no o man penin ye sere no onya committee no no fa nhye ahemfo nensa yensu ani emfudie ede ye because esi ano esi investors kwan esi tourism kwan me frame na fufu bi so mo si oni esi ade enye omo ma na ho na menum nsufi ano medi aduane apoezi wo omma intino ye hie sika de ba ye hwe ye me yensu ani ye saase no ye mo ho ban no ma no ye hia amino wa hwehwe de America da ye wo bi ya mate everything tampoko kuti tamale benkumni ni fe nyina saase na da ho saa ye fa nya hwe ne da se menso me dance Sompa Akosua. Hello. Pacho, good morning. Good morning. Me pacho mi nya be na mesiani. Le Pacho, I need this Akosua for Brazil. Number 1 of the TFO na ogana. Ye TFO nyina ajo so free Sompa 106.5 FM Accra, Dome Watermelon Street. Le Pacho, we did advance CNT. Me ka free techna bunu is regional capital.
adansi enti o adansi enti de ase omo frɛ no de ase mente wo nka da o adansi enti na na tie ne sɛ ayi ogadi safi emi ni are na ye communicators no MPP okay bozo ka ho bi ya do so pa na nsa mi ya problem bi o bi ho na mi frɛ na mi tie o pa na no po mi sa kom na mi de me check ko se na mi se na na frɛ ene de obɛfrɛ adansi enti so pa ho adansi pa wo techima abone isi pa techima udi e ho adansi pa regional capital techima fo de e biti se kimpozo mo ni ade no kimpozo de money ma besoma ne de abremo omo ba techima ye de besoma ne de anu makosompa techima na makwakoje adansi enti o adansi enti de wo afa na wa banti no ma yenhwe na menchia me mpanyimfo bi na wo de menja mamo mate adansi enti yen kwa wo 1 minute MPP mpanyimfo nyina na adisra bi a mede da to MPP delegate ni mi se babi abi ye hia odo ni nkamom no na bema aye obi a wote abonten fe na ye ne fa tena wa beka ho na ye tima kotro ba de abapawa na nipa num no ma gina no obi a se fata na so ye dan ba ko na beko mimi momudi ya minim se eye Dr. Alhaji Mamadu Bamia because na Ghana fo di nka hundo ya taw na du ba bi obi ahu na wie eno nche se wo ka no wo nsem fata wo oye gina ya for support alternative na tira wo ba na wo kwa ade tia wo so ba kakra sa na ye no ma mentia incoming organizer for MPP mate abo mate adansi enti obre na so medase adansi enti obre na so ye chete man fo nyina 0260196064 na 0260196065 hello yes nya ba Akosua bemena anya so ti o fo nya campaign anya so ti o fo manya bedru anya bedru dada na ya sa kwa nya kan ba I didn't keep sakra because the other point is only chatting. You go to what? You me mother for no. Anya so utom de me kam po se mo kra de mo ben ya nti ha ya ai ye ma afutu ma ye nyam David no afiaso ye say ye bo di so la e dey go to ma go zo in the best in what for no abiri bi no yan kwa kasa kasa yedi kakade nyan o de buje yedi ne mahyan ta na pastor so ayire no mugusha ko yede ye hia omo nti yan fa botere ene agro en fa kan ku do asun bi fa pastor fo nyan ku di asun bi but o kaka na so nya dia ana se pastor fo no kasa na akọ ani de ni be mu a e mo ko du fie jojo agfoni nti be sere yan fa sun bi en fa ya pastor fo nyan ku du fie afi tafi dansa se no ne ka se radio eden waye bi ya dase enya so wutu mfo nso ya chia mu nyina se moage sompa atomu hello good morning me pacho me nyambe ma be ne mehia ni ana ni ma Akosua bo me nya be ma toka me ka tafi kwa benya toka kwa benya asumpa ya but toka di asa mente wo nka wa hawa no pa wo me fre pa sa ita kwa benya bana o da soso do mi kwa benya sumpa sa ho toka ene wo de onim ye program ye friend say okay program ye no sumpa no pa ya wa fre wo so ye program ye friend say me fre ba o da me say program ni so pa o sa we dey talk how dey next week no ebe me yehu omo enim so mu tie dey enim omo dada but mu amu ba mu next week no ye busa o say boy programs ni enim mu dey jamu di na no ba ka chen ko ko dey na mu di because we exams ampazo ba che date be 17th March talk we talk ampa ye be ba kwa benya pe ye be ba kwa benya me pa cho ma minti o na sometimes me chia me DI president did that chia Julius Zebra me chia me MP honorable elephant master ka me pa chia mo da can be a dream mo ka transport minister say
who drivers for send almost can pistis my no anything na normal go ahead no and I'm dey ka mahama at the bia so because any part of fa dey ha na ugino me ba me to dom kwabenya obede don fe rajimi sinjo don fe me dey kwa akra ajimi ai ati wata don fe no ajimi sek don fe no ajimi akra don fe it's normal na me ba me so me so to high kakra what are they the transfer minister mo kasa bi chance all share drivers no don't always have mo chino because all that bread e do drop about 12 o'clock say no matter no film issue kase panano e kwa kantamanto no ana no moka sope sa anti ko fa no mana also ba do be abode eno kra na ma so no abode eno e kuma sa no mana yesa no eno kra na ma ne makra ye pese ye de chemo no ya se ye de bebra mu no fisi ye hwe TNT a wo be fa de abeduru ha no a na ade ye de che wo no kra na sa wo koto kra nka emfa so wo so nti ne ye se ya de bebra mu no eti me dan say one me keep a good point pa Miss Medas yo me family en sa pe hele Akra na kaudie wa mba mu kra kenye Nancy wo line no na say ana ofra na emu ye checheche enne so de enne de wo line ni nya enne de nya ye obi anka mi radio atom sei obi aka Sompa atom sei pass o se kantamanto ye na de wo line die ye ene de dise mi you free so hello good morning. Good morning. Me pa show me nya ben me share ni. Yeah, Sompa Swedro. This Saturday. Na Swedro de medre de abreo. Wa mo mi di na me na ma Swedro de dise Meden kana ma pam dada. O dia ma pam dada. Swedro de dise da obeba nkran no afa ha baji na wo mo bi baji de tu ho. Swedro de me ya de ba Swedro anya me ado mo bia ho ye wa ka kira pam media pam baji odi ato ho e da obeba nkran de se wo mo obeba betwam ha etu nya ba akra ohene wo be shi Oheneyere Obrempong obi a wo de be ma why yo me jam branti yengene so yo ate ya tene nka wo ba futu sem ne mra ye wie na mranti yengene de futu sem beba don't worry cry ye be tia no yes nyame nshira won so hello mami ni obaya adenta adenta de ebe minti se madina adenta eti we de mami ya de beba fi ma ti afuka no mo ti afa afin komati ye yo mami when ya ma tani de ni nya we so ko ba fura adu tapete so ya brem de Sompa mami usi bronya de na usi de na uhia it's just in tapete so na de ga na no pa e ga chama de mu na ta de de ni o ni siri be ku ye ni afutia me ma siri ya no ngwa siri ya no ngwa na apere se bronya de ba se na mesma me abafie mami ntio ai Obaya na de mami obaya na de online no mun na ho ye mami
emu ba na mate de na wo kana se enton se biti se oba bi wa wo ya so nani enton na wo bɔ no se oba no tete no waware na se wo su no enton no timi kutia ba menye se obi abem oba no wo bɔ odua but enton na wo dom no ntino etimi ye ohaw e de mawo Matias ye na de ma me oba ya line no ne nkoye ma me kra me mfa 2 pe na me mfa etiefo no mra wie hello Adam to say some park crowd. Accra, Ghana. Mami Tiwe. Mami Tiwe. Metu nkapa ye nkobo ni tew. Man of Canada was and a very temple, but I thought the question. Yeah, Nadia. And Nampa, dear. Yea, Tantamanto, Uncle Ye. Hello, dear Chatokra. Hello. 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 Me say, Moame Makati, on the Sujina Zoo, Lance Lightning, and then Nemfa. Mude Nyamia do my next week, every Juanda Kono. More money abram of Munya Botre, ye beba. Memfa way, hello. Oh, mommy, Enyamio, Obaya Besinko, Nana Besinko. And Nadia, yea, and Nadia Mola, you dear Biddy and your cran, and this would be a pa. I feel come to you. Amen. Ma konini ana because cause ma koni ana na say ma koni a wo free taifa na taifa ampa o taifa so de ebe ye pa it won kwa de mema mema Jeremiah de abro mema ne de abro Mate person besra ye Mate medase ma kone ya bre na so ti ma me na wase mesi medase pa ma kone taifa no eti nyame adum afiju oda kosi ya wada ena Sompa 106.5 FM yetiefo a maso ye mu from March eba mu a mobile mu na nsan ya ne de mebu some question obi ti say ma kone question bi ani ho akafia phobia question bi ani ho otu taxi driver question bi ani question bi ani ho Akosua Sompa question bi ani ho
Sompa question my nanama nanama mu nyina question bia ni ho Jenny mo question bi any ho 5 p.m. on the back we will be duru nkran ha no abeje na de metimi back tia taxi driver no so chinchin mo say ha maye mo kan kira madam Akosua go aha me duru ha na da mu pa dan so ma na ye pa ha na ye pa bi na mese me enye your program ni nyina so ye be ye Ghana today ye be cha de mobra sem ye obi ansem ye be cha de for God and country ye be cha de third service ye be cha de eti ye be cha from ajuada kosi ya wada enti shanenso netie because wo afa no aba foforo de se wo hu Sompa kase ebo se wo hu Ghana today se wutimi bo me presenters ni bidin se wutimi ebo for God and country mobra sem ye obi ansem wutimi bo se wutimi bo third service first service second service Sompa kase no ye oba akubi eno ne ye ka no hyehye hot bite enumre 5:30 se wutimi kantimu de monka makoma ntomo yam ya hwomochi kama pa tia motie ye no mama ye ne so mokura ye mu me se radio no mutimi ye cheche na nipa no wotie cheche no ade na tekos no wotie cheche DJ she aba duty astela no duty eti wo mokura ye mu ankopem se mu ada ho kama se de nyame adom emu ada ho anopa mi ba mi tie kama ena omo frɛ no nso kantamanto danso Madina omu nyina so emu da ho ba bia wo no ya no ama ye feedback ye feedback no betimi ba bia wo no se wunya ne yi a fafa ye client service line no 0531886212 16 0531886216 tbm 0531886216 baby I want mama mento nkasa what te Sompa 106.5 what in clear na ye pe feedback every encline had ye baby a ye pe se cover baby anti baby I want wunya ye clear ma ya sonte 0531886216 now the feedback no afa so message telegram and answer WhatsApp what the waiting cry audio bia me wa ha metie mo pa na tie na metie mo no ase mo sha ase efre mo ntwan ma mempon ma na mo mi hu no mo nto mo bo ase ene ma me fa ba koma wo ma mentie wa ashan ma ede ko tema community 1 ayi habo hono side hono GRA building no finfin what de kosi tema main ankasa no hona menya course ni be free okay na no ye free because ye pay feedback no from Ajuada last week ni ye adwuma it is na wutie ni last week dey pay current every Ajuada enra me se ba ko asan ma okay no se no ye adwuma o commercial bank wo sa hona boss na efie no onya problem ena okwadwuma mu nso so a ano so hye no ne mfinfin saa o se ya na voice ne wo akiri pa this week ya anso okay what tema nranko ana call ne bai okay nti we dey waka nti ne fan to happen ko na ya na school fees mo ye ho adwuma e dey man na tema for nso so eti wo dey mo fa mo feedback ne mra area ba bia wo bia no wo dey fa wo betimi aye WhatsApp message ana telegram I know 0531886216 0531886216 0531886216 baby I would no Sompa 106.5 FM Accra bibia eye clear mouth sound no say wutimi nya ye kama fa feedback no wo frese ya no de mintimi fa feedback ne fa ho na ye be answer kama mo amofre be frɛ mo back na bibia akoso Oheneyere dijwa kakra me enko yani me dijwa ne de anopai me sorry ye na I say me minimum ari kakra eno ntini me nya akasa me no water bobo wie ye no me hu say yes me ankasa na me honam asisi me honam so na ma me nan sen wahwe me ansa na nsa na me sua wo ubayi masotere se ya wo num nsuo tinso na onom no e ka wo bi ma o kala timi yefe no eze uzo ni na se me sua wo eti ahomachi me bo kasa me no awota baako na nye nsuo bia na nsuo eye CASA na ye kan for the amount so ni me nyina be ya adwen se over 70% e woni padua ni mo no eye nsuo nti no abribia no e wo se wo num nsuo dodo na na ma moja na level wo se ejina no na ejina pepepe na ma nyalwa metia me ya na me honam ya me ya mpacho se nsuo wo mu no
yes we and ya na de san ha ne bent na bribia no so mpomodin be CPS tade a na ensuo no so kasa mineral water me pa cho wo ye dwumedie bi te say bia party na woto wo wade anase bia yo bi abafie na wohwe de me se wonim dia yen sede amamre ho ne yentoto na se ensuo ne anonom de na ye de na wohwe de enti no obi ho kasa no a na wape kasa mineral water ne bi dia kwakoma no eno achi ne so nwumeku ahodo organizations ahodo and institutions ne bi te say Sompa ase nom no oba ase nom amam Akosua Aboagye ne panyimfo adaroma wonom de senses ne bi abesisi abebrebe tino esa ya ne say yekukuru si so nya bi na ma wadwuma yefo nso ensunum ho nsam ene wapomode ho nsam no NCP ensita wadaroma bia na won so no woton ensuo anasa drinks bi kwaji bi wo Kasaloma Ventures for ho wachira kwan no wo Taifa Accra ha ya Bok Hospital no echi ho pe anase bia obetimi ene no akasa 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 0303 965 780 so e mo de ya bodwo so fidie ya wode yo no ye mono na ya papa na sanso na bia ho so very serene eno nti ahoti e wo ho nti no wo konom no enya ade a wo konom nso a ede ha obia ebebre kasa mineral water e na ye kanfo de ama wa no pay yeah na Obrempong ye kan ya na abrante ba ko wa send me audio message wasi bubuashi loud and clear. More for feedbacks in Amra, ye hear pa na ama ye technicians no, or mahudi or mobile, or say ye fan Achiba. I was say Achiba or say Bubuashi, a loud and clear. Pa anti, one form of feedbacks no Emre. Bubuashi loud and clear, dear. And your doc official town, they call Fadama, the Uremo Kaneshi Hono. Okay, and your home in Abaya. And he said, baby, I won't ye pie, mudda hokama. For feedback, we bet me cry audio, your WhatsApp, Telegram, and answer be a bit me swafre, and I bet me send the SMS message. 053 188 6216 053 188 6216 mo amusha tie efi juada no e say na make last week ni ye adwuma it last week ni na emu ye cheche na say we old cham mo amusha tie free adwada ya ebesi ene wuku adai e no ye current fa feedback no e fa na say we fidie na wa afakoto 106.5 factual sisi ya Sompa 106.5 factual what take mo afatuo wo fi afatuo radio ne tune in to Sompa 106.5 FM what the to ha na afi what send the feedback no amaye who knows who feedback who wan say oh ha na ye the right or any fortune rise near their bro well my father would menti eti who feedback no fa makwa o my nice feedback who wan say a best surprise wo my accurate one my accurate me my fake one what you say nya clear me hu say nya clear DJ Chia ba ka say DJ Chia ba ye be hu adwuma ye per genuine feedbacks say the be boy am my technicians no hu ba bia adru ene ye pese hu ba bi so ye kodru it is a wo achichiri kra na wunya ya wo de my feedback no ewo 053 188 6216 053 188 6216 Open point yango say anum so awia no pay yanko pay aduane aji abaw sabre ya wahase ye tete aduane no ntimesere okona kwaje odi esisi a wo hacho atomic kwan no so no a hwo se ufri atomic ana odo ani a kire dom kwa benya kwan no anasa kwa benya kwan no na wo ba benkum ni fa nyina wo ho ba bia transition wo no transition fi na home ho no ansa na o ba ufri hacho ho na e ba ansa na obedu transition ho junction so wo no wo hunu benkum so wo na bonso ofo no wo no ba bia washing bay for no washing bay na chi ehwa na haje awo ehwa na ubeduru ho kwasi ada no ubon se ba bia ye de air condition na abobo no manfo na firi ho ubeka so obi ani ho eya ato ani body mu ho wo bia hye body na ase no masipono na wo mo gi omani da bia danso wo mo sipono wo ho kama obetimi du ani akire mu wo ho na afa uba wanim kakra nso a nifa so ho no a kwan na kwa DVL foforo no ho no unya branche saa kwan ne nifa so na unifa so kakra bi be 50 meters pe ehun ba bi abo ne fefefe a motonton drinks ne ade wo ho no ehwa na mekan uwura mu a TV banga ya ene bo ho a
o hwe wani so ade na fine ne esi nyina tuatua na wo san so edidi na bibia etumi aye kama eye Hajia special local foods aduane papa fie ne makamfo de ma nti aduane na ne wo pani bia no bomoden na bowura ho na aduane bia wo pe ya na me de metaka me se me mpese meto aduane ne din ne wo pe no okwa achaka na paya anaze wo de wo pa papransa ope Akosua nhira to na wo ya na nhira kan wo no wo ye nhira no de fa etoso de maw eno na Hajia nso ye bie no bomoden na kope bi aduane bia wo pe amono no de ne bi na pe say spaghetti ana fried rice ana say jollof rice assorted ana ne keka ho fufuo ene abunabunu ni nyina bi ho okwa o say Hajia maba ni amepeni ye monyama me won be ne kama customer satisfaction and one ye ne ho bia na wintimi nko eno nka achi ni a wo pe no ka one de bebrew na fe bibia ye fine numbers abetimi afre no 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 Hajia special local foods aduane papa I am say nkrofo bebra chance e frɛ munya botre kire no mema Obrempong afafa course na feedback ne na yemia bi am say obi Sarah Akosua Sarah odi free Akosua ase Akosua barrier so clear and loud okay ewo ho ena nkokɔ nso yemia ema wonso say honso so nkokɔ nice pa o memi hu nkokɔ ba bi kopɔtɔ no ena yemia Aigbe town o say Aigbe town tetekwashi we foforo we o say Aigbe town tetekwashi runabout o say honso you very clear pa na o say your program no so na ni gye ho ba wan fa wudi anka ho fra na omo frefre yedama se pa some do Sompa say ye pe feedbacks no monya adaje send message bi WhatsApp message WhatsApp say oh yedama se dodo omo sending omo ebi mu kure ye audio chese o tie radio no aha yes a genuine report no na ye pe it is ano we see I enjoy the early morning devotion we see your sermon here we see friend Akuba we see anopa no your early morning devotion ni evening sermons no numere no so eno so na ni je ho pa eti wono so we see a free ashaman minim say ye kube kromu a ana say minim kakantamanto be we say katamanso okay ye po dabi o kube krom ena katamanso kube krom katamanso we say kube krom katamanso we say ashaman kube krom katamanso fantastic we say hon wo tie free ne hon so no we say loud and clear fantastic enti ashaman kube krom katamanso o se ho nso ye loud me baby na me de no wo me papa ho no ye mami water house Akuba yedase pa Akuba yedase se Akosua na momfamra na mo amode feedbacks na banso so ye ni aso obi so se Akosua Rock City wo se Akosua Rock City wo se ho nso ye loud Kwame Opare o see Akosua Rock City ho na o tie ye free ho ye loud and clear eti mu fa feedback na mra na anopa me the phone be ma Obrempong ama wa gigi mu feedbacks no na note mu nyina to ho eti se edru Akosua mpotem ho a na ahwehwe wo mo na Akosua Sompa ene ade mu nyina no na ye de akoye ne aso ba bia wo bia ma ye hu se wunya Sompa 106.5 FM wunya no clear pa efi juada e ba no na ama ye hunu ba bia enkoye no so no ya so atena ya dane ho tesa bosoma kotre Obrempong endpoint homeopathy clinic also ochia wo Dr. Duboatin now so men kan che say wo ye free screening e dia ma emema prostate no eti mema nemra eti unse na no me ka say mema wo fie ha nyina ka me dem bagu ka mu de makọ ba se me ba be chadi ntimi ni mo ho adaje eti mo amonko ya be ko mo amonko se didi kwan enwa kan ntwum se be akwaji apomuden mo amonko be ko next week no me kwa chadi eti me ni mo ho adaje a me sesa me wo fie ha edi mo akọ ekwan yi suspenders kwan no so be share signboard ya fa kire ha ya kwa eti mo amonko ho wo se wo ye free
health screening edi ama emema no prostate no BITMISE bo ahome kwa mo kwa mo fo mo nko na ma no nso mo twa scan na ma mo nso for free na ma wodie mu no so wa wari o se won wari o nti Oheneyere na mese me de mo be ko bat mo am nko ma de we de was spent se kwan so na boa wa ma wa che ne ma nti no okay wi ya na wo ma yo mo de na wi ne ya wo de na ma no makọ me ko na ni kire ya se be ya mesi ya be cha de enne no me ba mo afa course nti woni anda je ada ani na ya eno na me kan no se ya no klonoa ya be kan ya be ya no klonoa ya be yes I attack my abacha and then when you kwa no wako because and the feedback so na mbem waje na the report na breme nti o mo fra baby o mo free any feedback no no why report no then send it to me na ye hu say ye hu areas no na fe memfama ye technician school fees mo ne mamudu mo no no mo hu areas na ye clear and o mo so se bia emu na ho papa no na no so o ma mahu na no so ya ne fine my home producers amaye na kure ye be save your contact no bi ani anom so asave no ma save mo na fa me ni nyina mu endpoint ne ekoso endpoint o me party eti no so mo nko wo mo mbra ma ni mema ni nyina ya ko we wo mo nsan hia ye ho feedbacks ndi Obrempong wajuma na de ye be ni nyina ko do so we ni nyina o mo a eye yi no na afei di we feedback na mami fra no mo fra yedam ase odo mo de dia che Sompa 106.5 FM ba 30 years ni eso afikura yenya yedam ase damase at the end point of your particular clinic to Afro Dr. Dubuaten wo ye physiotherapy wo ye massage ni nyina wo se bra na nu achi no so sa wo hwehwe no a krono mabo hia ya kai me na me nka nkere me wu na on dadi mu ma ya kai wi krono mabo hia bia me free ha na me refi ete ya krono mabo hia na wa sesa no computer no so na e fine enti na share signboard no e wo printers kwano so e wo temanso committee 22 ni aka na ye de yahim tema committee 22 mo e ho so ba ko ho eno ano no eti Fred Dr. Dubuate wono abefa e 0244867068 e 0244867068 and 027 4234321 027 takura den so wa anaji ai takura den so anaji wono na me say Oheneyere kwakotie feedback bi de bi nyina Oheneyere was one wo free he ama me was wo Ashoman okay na ode ma maybe squashy okay them loud and clear wow e wa Ashoman obo abaso onu abedwafo na adwumaifo ni nyina okay and to say one producer onu so aja to be ye enti ye da mo ase mon koso ana mon famra na mon frɛ ye number no a ye di amamo no na ba bia wo no edamu yi a chichi wo mu so amaya so nte 05318862116 05318862116 na odem na yenko time heba mesha na yempa duro bi enom obi a wo sɔre na honam ye wo ya obi a ha wotimu sɛ da bia na wotie wo ya malaria na kwa na ba na ho kyerɛw nom time heba mesha duro no TIME na Dr. Tafrija wonu mo ato aduane nya wo da honam ya wo ya no na etu ase prekope na time HH mission capsules ne de obi a wo junso ana wo brɛ wo immune system ayemre wo general well being empaso agudie nsuso no enhyada nkoyie na Obrempong be ma na meka sɛ mimi fia ha ba ma bie ne wo ye 30 seconds wo ha nka me kura meyi wadi esa asa wo gu mani mo se mema mo apom nko anum fia mema no wo kura wo de kura me ntimi nka ma me se abi kura me person ka me hwe na ba bre no enti time HH mission capsules no ma hode no eye fine ma ne mema nyina mutimi ennom Oheneyere be wewe ma me na me wo fa ba ebienu bia na utimi ennom kama eti bomodien so be Fred Dr. Tafrija ewo 0244417669 0244417669 na nubura papa yi na wonya bi kama na promasidon so chiacha wono pe no osimi musa wo sa wo ba no na didie mu te sei wo ba na didie mu te sei sa wo ba no ni di yie di a ene de wo hia eye Yamvita akoda na wo exclusive breastfeeding for 6 months na 6 months aso se wo ma na aduane dia aduane bia ko na nimu ano o poba aduane bia ko na nimu ano wo fe no mesrew ma no Yamvita
Yamvita aduane no say ye wheat say ye maize say ye rice flavor bia wo de bema wo ba no e bema wo ba na ye kama tokum kama na akoda no ne ho ye fema ne nia 2 years nya no oda so di Yamvita aduane na edem akoda na mu da ho kama Yamvita infant cereal aduane papa Nutrivi ewo mu 16 essential vitamins and minerals bi say zinc iron calcium abomu ma say be etu no nsuo de na was stand up kama na afi eno ano no Yamvita value for money and ye de ema wo Yamvita good nutrition for a great start na FDA nso agi adverti o magi atum etisha no nso se won so woni yen ebekọ nakra na wonya Yamvita aduane ma wo ba da bia koda ne bedi di na ne ho aye fe na ma wo bata no so ho ato eti Sompa 106.5 FM ye the line back ato eno ne digi feedback eno nso na pese obe announcement wo pay rate card wo ye dwumadi aye di wo bibi na won tiase a eno an se wo de befa 0531886221 se ye ni be so pa asanka wo de fa WhatsApp my yanke pepa anase Telegram na yetimi a reply wo kama ebre semu no if se tore bia won frɛ ne bi kra ye adwuma 0531886216 0531886216 na na Obrempong wa Facebook na ma say de be yenyi wo mo emfrim Oheneyere mi say wo gi feedback bi free obi ho na message solid say na actual Gloria or see a demo clear. Gloria say Newtown. Tama Newtown. Ma Linda so say a demo loud and clear. Okay, Tama Newtown. Ma Linda say hon so mu da ho. Oh, Tama Newtown pa. Na Gloria so no so hacho. O si nyame nhira wo pa na won samu adabia wo ka no. E ma na rechechire so no nkonti na so a na oda so page my phone na ase. Oh, ye dey me pa yeso ye do wo. Yeso ye do wo mo pa. Eno na Bertrand ni Ejei Kreku. Okay. One also said Tama Newtown ho. Oh, so Tama Newtown so nso loud and clear. Jinemu say you know. Wow. Onso jinemu kama. Bia wa ha bia. Okay, yeah, the one more sepa. Obrempong ready Facebook messages my name enko. Yo, any DJ Opedi Mo Felix. What if you come as so me? Now what is Biabaha? Was it the way NDC is struggling to deliver their promises there? No crapa boko to dream. And Tigana for Moon Hanamu. Namu was a radio. Wama Koyam is room for Wama Dada, near Wadiaba, no. Nana Champon. Na radio, Mammy. Now some not the Bayano. Akosua Aboagye. Your infectious smile. Gen Z form say Inti na champion dey no the five o se just say dey no die that one man no na wo ma fi wo maduma chede anya be dey ma me no munya ya nka maduma chede anya be dey ma me no se men sere na o se dey no sere a ayaresa wo ogie wo tumi wo humutu nia ne wura hawo enya wura chechire ye de nyame ase nia na bomu abuo na wanya nkranhye eti wonso siri bi ayasere amema wura ho nyame tiase nyame dwene ho na nyame nso edo wankasa na na kura mo abo aten edi free Ablekuma Central akua mo abo aten so na ye bekwa koma na ade wa Ablekuma Central akua mo abo aten ye obi a messages about Facebook or why consistent from day one. Can commence pillar 2. Commence pillar 2. Commence pillar 2. And na Ablekuma Central. Yes. Now no cry a connection. I was expecting him there because I want to be come. Aha. Piaga. Achema safo sunya yomunda. Piaga. Pedro wa Medina Cruz. Oh no. Thanos Kesben Johnson baby am organ to pork no e hono a ye de ne de be kokumase Oheneyere kokumase na me dia ma no ye de akoma kumase Sompa na wakwa ahwa overseas no akwaje na me hu se ukoji report to be for feedback e ga sam keto ayi adofo driver was say watching Madina near Adenta side whether when a reach junction hono okay Adenta ne reach junction hono twitwi kakra bi ewom okay can share engineer technician no hwe hono okay o say Adenta bridge hono kakra reach okay hono na twitwi kakra bi wo okay all right o say na watching pa watch ye bi adam oh adofo ye da say and obenya ni papa obenya ni papa and na bro nyese be mo na di pa fantastic na boye ne enko na kwa mo abaten so no de o gidie pa sa alaji bebo ba omia wono an wo ndi ne be ba ncha kese ko ma dwen kese Jomboadu ne de ye ode aba Daniel Coleman was wo hwe live e wa hafu Kenya se number 2 Jericho hona number 2 Jericho was President Mahama wa feli Ghana fo wonde no ade ba he no na Mensa Saba Edifi Nobson Cheso
was a man Sansabanso, Kumasi for no the Ebehu, was it a report presented by Otunfo the second? Otunfo said to the second to the president on the Boko conflict mediation. It's a clear demonstration of critical role of traditional leaders. Leadership continues play in safeguarding Ghana's peace and unity. What's what pass? And some packers so crab by no say Yamfa Galamse in some Yamfa Shaham for them. Also, me pay to us. Okay, maybe I will also add comments at Pillar 2. Was it Dr. Baumia is leading NPP president? Pillar 2 to the Abewa, smart Jericho, the Becca Common. Fantastic. One of the message or the Abba and on Mammy, a young Facebook, the Anon Hana. Okay, birthday, ni be good children. Birthday, Nibino. What's the chat to now? Yeah, sorry. What's the may chat to us? Sompa is trending. So Sendru Wakachia, Wada Roma, no one my Swati number now, Mamma Akosua Aboagye. 053 188 6216. Now we're free. 053 188 6216. No more, my friend, that they be from a back. Sure, my friend, you know, so yes, me fast sorry, Yanni, a Beshania from Yadamubiase, who was 20 years on Panama market to your this is the first time. Mamma Otewana, a rider, Pacho, I some packer so any Pacho Midra done so some papa 106.5 watch at the Embro. Oh, if it's a Empeso, but Amaka knows a TNT number tier Diana so and I bet you be a free me. Person what Jin will feel. No one want to Diana wish that so fantastic. I would didn't know wish that to Monkos went some panse biani market to your market. Yes, you can't get a cotton mono. Now they are choking baby. Now they are sure how fun is now fine. Obrempong birthday greetings. Me birthday greetings ba kubi wa hana. Way free. Me ami niaba Nyameka actually Akua Boatima or Oheneyere FM or Asante Achem. Was say one ne se ne papa nimpon. Ye friend no opani Kwame Niama. Dodo na friend osika defo. Wo manso abrem. Was say Nyankopon onhyira no. Eno da so no. Sika defo ne da Facebook ne so no. Was say Nyankopon onhyira no. Na wonte ne mo nkyire no. No wonya ne kase pa ma ne nhyira no. Enye tsakosu enhyira de ne bi. Na dondon no nsa no. Na amfansa ne ma na yire ne nananom nyina na we ye Nyameka akire Akua Boatima ya wono ne maame amafosua ene ni nuanom ne papa yi ne nananom ne abusuafo ne nyina wo mu nyina di mutintiman ese osika defo Nyankopon hyiraw na wonte nanim cho na wa wo de na no nya 60 years nti ne wo ye adwuma na no wo pension nti osika defo enhyira no emusua na nyini be 106.5 ene na chiri ho yo yeda se tiefo nti Oheneyere yeda omamfo ase yede dwumade ni si ha ye sorry sui na ye bom dwuma kakakra akopim se no ndu bebo a ye de first service a enche be say e be dru second service first service a enche be da ne second service nyame ya adom so na enya da ne second service a 21st clinic adawromanti 21st clinic adawromanti second service next year first service na be da ne second service wo so 21st clinic adawromanti so wo so be charge ai nyame ya adom prophet Dr. Kofi Odru nyame ya adom next year e be da ne second service na second service no so kind courtesy of 21st clinic wo so be charge the theatrical commandant for no enunti second service for e be che t-shirts wo mo be che calendars wo mo e be che stickers wo mo so be che bibles souvenirs souvenirs bebre it's sponsored by 21st clinic eti nyame ya adomo a 21st clinic adawromanti first service no a e be da na second service no wo mo chance ye no a na 21st clinic adawromanti wo mo so be che mu t-shirt ya ye no second service with Dr. Prophet Odru sponsored by 21st clinic na no so calendar be ka 2026 na no so e wo mo kama na afen so Wilma for nso so adawroma frito any jama washing powder any fortune rice no any soap no any adenya no so so achebi na aboa na munhwe mu programs bebre ayede babiti se Sompa delight ay no ye be unveil ye be premiere na big nyame adomo 2026 no ye fe no social gospel entertainment show what be that social gospel entertainment show et you know a fa baby as a social gospel station programs me and Sunny 3-1
3-in-1 Sompa delight omo so sha ase a eno so no enema wo mu se ya na nso eti 2026 de etiefo amakura emu amode ye wura 2026 no mo amuso emu 2025 no ye beda mo se na mo nso so a 2026 mu de ye wura mu no na mo nso ye da mo se eti mo hwa ni mu se second service first service second service 21st for be cha de Akosua for 21st wo bom kwa no so ha okay eti ene emu ma na fa wa ai na tema nso ye wo ho na wo ban kran people nso a tanta here run about here momra omunsa anya so winners adadafo no omunsa anya so winners ema Sompa wo mon kan kira man ye wo bibisa bass marketing say wo nim ade na personally wo di ho adanse a kire obi so be influencer for Sompa 106.5 yes we ni beje pa eti ka kire nkofo station bia ba wutie so de ema wadwene mu da ho ema wo nyansa ema wo be nyame ema wo yi foolishness efiri wa brabom ema wo Sompa na ama onso anya akatia pa eti na pede woni aba Akosua Aboagye wetimi afrem Akosua Oheneyere Obrempong na kwaku mpoma Oheneyere Obrempong me di na me bon simple na onso wote ye nka no nyame ya domo a ye besan hia biem premto bre kase bo mu de ne mu hwam no no nso spread the news na omanfo nyina entie edem nyina se ama mo eniti. This is Sompa.